Alo, buradan geçin. Çıdırdı keyfin gidiyor keyfin. كنت شوي Abi. Neyse yalan söylüyorsun. Niye? Ne Bu kayaların içinde pazar olur, hayvan pazarı. Tepsi riva ama sakiri ama. والله تشين ابي Çıkart dedi. والله تشين ابي من هذا Ya, بدي اسكب لكم والله بلاش بلاش ولك في القمر يطلع يمسك ايدك ولك في القمر عارفك منه ايه مو Abi ne de fazla mı yara bir de? اه Bu 16 milyar. Magotu bu 16. Verir magotu. 16 değil 16. Ya kurbanlık satılmaz ya. بيورك ورا لا والله. اللهم صل على سيدنا دبجه محمودي دبجه Ne bakım duvardan ya. جيران ولا اخوان جيران والله جابوا هاي. ها عليه حاجة جرانا فتاة جرانا نادر يا اخي عموجا والمهدات Nadur. والله راسنا تاني كل واحد يكسر. Kuda yakınca meze kuda yakınca bir hasip bikim kaya hasip bikim. البر ما يزال امجا İşte تتبرد تشيفتي وسط عضناتك وبلاتيتا بيبا خدي وكيلك وتحسب بك شفط تنقاري ولوش. دول صدق بيديش خلاص. يا ما انا اخي خدها مصنع مزي ها ابش قاسي وش يجي حقليا ويذكر يجي حقليا جدو وحفصديا بسيايا ومعلومه فقيره وقتي واز بكر نجي بيجي ضد صدق بيجي بيستو حفت كيلو ما كان شنو شيء بيستو حفت كيلو ابا نبو تتشت ابا bu milyara kusay صدق بيجي. Bu sene kurban besledik gitmiyor, boştur. Arpa pahalıdır. Emeğimiz çıkmıyor. Yani çiftçi devamlı mağduriyettedir abi. Kazancımız yok. Sebebi ne olabilir? Sebebi bu sene mesela ekiller pahalıdır abi. Kuraklık geçti diye. Kurban besledik. Besleme parası çıkmıyor ondan. Mağduruz abi. O kadar. Bu sene fiyatlar 5-6 ay önce aldığımız fiyatlar şu an aynı o fiyatlarla satmak zorundayız. Para etmiyor hayvan yani. Küçük baş 1.250 2'ye kadar çıkıyor. Bir koçtur yani yaklaşık 1 yıl 1,5 yıl besliyorum. Şu anda kurbanlık için besledik, satamıyoruz. Arpa masrafı fazla yani bize maliyeti çok oldu ama zarar ediyoruz. Çünkü arpa fiyatı çok pahalı. Kurbanlık hayvanlarımız zarar ediyor. Bu yüzden maliyeti kabadır. Yani bunun bu maliyetin düşmesi lazım ama düşüremiyoruz. Yani bunun bir devletin el atması lazım. Çünkü arpa çok pahalı. Bir de kurban fiyatları hala ucuz, satılmıyor. Piyasada çok kötü ekonomi. Yani zar zor satabiliyoruz, o da zararla satıyoruz. Buna bir el atılması lazım. Piyasa zaten çok kötü. وأز حيوان أجدورها زخي وحتى بقجالي وبازفتي واشترى بيجم عيشري وهو سري وقدر أزقرم حتى شهر سوالاتين ما فيدي أو شي ناشن مازوطان مش كيسي متشوزش ممال حاليا ما بارشي صار خوش تربو شو عليه إير ما بصدو تشلي صدو سيد كرينها بصدو حفتية تناكات وش بصدو هشتية توربكي سافر بيستو بنجايا خدي وكيلة تبكو يوم حفتي ولا قشيبان أزفيدي نتكتم خدای قربان هر کس خوازه بده هر کس خوازه بده
لخدي وكيلي تبي ملاج العدناكي بيبهلنا ماكي كري كافري 25 كيلو 6 كيلو بكام مليارك وتصدي مليارك وسيصدي مع جاميرا نكان بدن كيلو اجيب دو حفصدي ما كان بدن يا وي بيسد بيجي خدي قنش حتى بسيايا كام مليونك يا صور بدوايا هم خدي هالوا بوغا هاي مجي كيمي صد كيلو بيجي بينجو نيفا يا صدو بينجي حتى بهشتادن يا مسألة تصدي بخدي حتى بدوزده هاد بيجن وجملات جنايب كرن ما كاي تشكن وها برانا كي بيبدو نيفا نيري كي بخدينا هم كري بركتا خدي ليبي والله جاب هاي كيلو بسيا خدي تيرنا عندنا حيواني خويصه حيوانات خودی کن و زاد بهای و امن ما کان خودی کن مدرج بردن و امیش وی غلطی تب بازن بیم قامی بی امن ما کان خودی بکن مدرج بردن ام دفروشند بی بهای ام زید کرن سرما بهاد بجی تخسرن و امن ما کارن دخوازی ام تخوازن زید داخن ام تخوازن عیش مر ببینن تخوازن چهارکی حالو چنابه هري قراقلك هبو هما امكان جي هنا زماني بري نو زماني بري جميع هنا طياره هنا دولات هنا يردم هنا مهما هر کس که مال خرونه و ای بشوطه برا بشوطه حيوان نايف روتن و ام جمجد مينه سر مبهات بي و ام جمان حيري و ام نمازم چلوب كنو والله حيوان جدوا başlamıştı ki hatta siyah قربان لك gerek bin duvar ne? دو حتى بسيا وجاردي خدي حيوان تخسري çünkü بهاي كيلو جيب 3 مليون عم تكرم دو حصادي بدون حصادي متكرن وبيدا نابي كيلو قايب بدون نوايه عم بهدلين چارا منه ما يقول امكان كي دولت امكان كي مرد ناخذ دبرنا جمر ارزاني كي نه فلان نه كي قوم كم قامي مدى جبر تب مال خرون ام شوف دبرنا çet bir beraber. Kurbanlıklar satılıyor iyidir ama biz bu hayvan pazarından şikayetçiyiz. Bu hayvan pazarı böyle olmaması lazım. Bize bir güzel hayvan pazarı kursunlar. Burası diyorlar. Burada ne affedersin tuvalet var, ne çaykhane var, ne hiçbir şey var. Kovuyorlar bizi şimdi. Böyle Midyat'a gidiyoruz kovuyorlar. Burada da kovuyorlar. Bize lüks bir hayvan pazarı yapsınlar. Diyarbakır böyle değil. Tek Midyat diyorlar. Midyat şehrin kentidir. Hani şehrin kentidir? Görüyorsun ne korkuluk var, ne hiçbir şey. Nerede çayhanemiz, nerede tuvaletimiz? Şimdi ihtiyacımızı göremiyoruz. Görüyorsun burada aile var. Ayıptır. Midyat'a yakışmıyor bu. Görüyorsun yukarıda evler var. Şimdi insanın bir ihtiyacı görmek için oraya gidecek. Şimdi burada aile olursa olmuyor. İkincisine mi gelelim abi? Tarımdan da çok şikayetçiyiz. Nusaybin'de sevk oluyor. Kerköz'te oluyor. Diyarbakır'da oluyor. Bizde olmuyor. Diyor git aşı yap bilmem ne yap. Bize zorluk çıkarıyorlar. Vallahi kurbanlık fiyatları sana söyleyeyim mi? 2000, 2500, 1800, 3000'e kadar kurbanlık var. Küçük baş. Büyük başlar çok pahalıdır. 15 milyar, 20 milyar, 18 milyar. Bayramın birinci günü burada yerimiz yok. Yani hep perişanız. Biz hayvancılık yapmasak siz azsınız. Biz sütünüzü üretiyoruz. Yumurtanızı üretiyoruz. Yoğurtunuzu yapıyoruz. Her şeyinizi yapıyoruz. Üretimsiz iş olur mu?